Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Filipos, Kapitulo 2, versikulo 4. Saan laeng at ipagimbagan nyo ti kitaan nyo? Kitaan nyo mo ti pagimbagan ti tunggal maysa. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Naibatak matan ti plato. Ay, sigurado nga ang tanak manan ni Doña Benilda. Nakabuong ka manan iti plato. Ibusam samatan amin a plato dito mansyon. Pasensya kayon. Doña Benilda, jak inggagara. Naigalis ngamin iti ima. Talaga bumakit ka ngaminan. Kayat mon samatan a papanawon kan dito mansyon. Pangaasiyo, di da kumamot papanawon. Tawan amok a papanahan. Dito yak matan mansyon yo anak bakbakat. No kasta, say-saya atom ti garaw mo. Tamangan numaumakan ka kat papanawon kan. Uwan, Doña Benilda, saan ton ang maulit? Adda ko maibagak kada kayo, Don Pablo. Anya mananday ta? Mabalin ka dito bumali? Anya? Bumali ka manan? Kasamit lata na kanayon. Saan pa anadanon ti sweldo? Bumali ka manan. Masakit ngamin ti anak ko, Don Pablo. Saan ko na problema no masakit ti anak mo? Awan maipabalik kan ka. Ala, agtrabaho ka kitdi. Agpakpaka si ak, Don Pablo. Kasapulak at talaga ti kwarta. Kinunak met nga awan maipabalik. Ala, aggunay ka kitdin. Aramide mo dagiti trabahom. Ado ti trabaho nga agururay kan ka. Talaga asan nga ito ni Don Pablo, tikit-kit dawam? Ay, saan nga rod? Ay, kasanungatan. Kasapulak ti kwarta para iti anak ko ang masakit. Ay, awanan puso dagiti amo tayo. Nakunampay. No andala ko masabali a pagtrabahuan. Nabayagan api manawa kadakwada. Oray siyak mo ta. An-ano sakla ang ti ugali dagiti amo tayo. Ay, Miles. Ang mga noon damat maipabulod mo kanyak. Naitid kumatan amin kan ninanang ko, ti sweldok. Tinasayaat. Ninana Olga ti pagutangam. Patsik nga da kwarta na dayjay. Ha? Ay, wun nga agpaiso niya. Apay ajak na lagip ni Nana Olga. Ay, isuman nga agpaiso ti asitgak. Sige, Barok, pautangan ka. Ay na, agyaman ak unay, Nana Olga. Awan anyaman na, Barok. Pakaragsakak ti tumulong. Bayadam tulatan inton addan nawadwad a kwartam. Imbag pa'y kada kayo, Nana. Taada asiyo. Ngam ni Don Pablo, pulos nga awan asi na. Ibaga nang awan kwartana. Idinto taamok nga aglaplapusanan da. Kasta at talaga ti ugali dagijay nga agasawa. Manipod nagserbi ak kadakwada. Imbag man tan anusam ida, Nana? Wen gaputa manipod nayanak ni Norin. Siya kung tinagbalin ayaya na. Ay, jak mutin mapanawan Gaputa imbilang kon akas pudpud no nga anak ko ni Norin. Isumot lagayam an asidagtirik na ni Norin kada kayo, Nana. Wen, imbaglakit din. Ta saan nga imalan ni Norin iti ugali ti amakan inana. Wen nga rod, Nana. Malaksid anapintas, nasingpatpay. Wen tain surok iti napintas asursuro. Agyaman na, ta sinungbatan na kon, Norin. Gaputan nakitak ti kinapudnom kanyak, Marvin. Kaskan ka ti kayat ko apakiasawaan. Kayat dak nga ta dagiti dadakkel mo. Kat may sakla nga marigrigat. Apay kit din asaan. Saan ka matama nagdakdakas a tao? Awan rason adida ka kayat dagiti dadakkel ko. No kasta nga rod. Kayat ko ayam amo na kadagiti dadakkel mo.
Kaya't ko makita ti reaksyon da. Numaamuan da akaayan-ayat na kon. Sige, yamam mo ka kada papakan, Mama. Mama, Papa, kayat ko nga yamam mo kada kayo ni Marvin. Kaayan-ayat ko. Anya, addan kaayan-ayat mo. Naimbag nga orasyo, Don Pablo, Doña Benilda. Sika, lalaki. Kaya't ko amamuan niya ti trabaho dagiti dadakkel mo. Manalon da, Don Pablo. Manalon kami. Anya, may saka aman nalon, ngem di ka nagbain na naggarmi ti anak mi? Anya ti palamot mo iti anak mi, ha? Papa, awan mo ti makitak ama di, no may saman aman nalon ni Marvin. Agdal na ka dita, Norin. Jack maawat da ito alalaki nga agbalin a kaayan-ayat mo. Ha! Ti kinabak nang mula ang ti almanen na. Hoy, sika lalaki. Sa anak to nga umanugot, as sika ti pakiasawaan ti anak mi. Saan ka maikarikan kwa na? ambisyoso ka ba't alalaki? Sa pulam ti kay batugham, saan kat ati anak mi? Papa, Mama, saan ko mamatakas ta ti panagsasauyo ka ni Marvin? Ay ayatag ni Marvin. Minabaag day tangay bagbagam, Norin. Ala, lalaki, pumanaw ka itamat lang. Gaputa iti ka anuman, saan da ka amaawat. Apayakas jay da mamakan papayaya. Manipod umingak, ti kayat da ka na yun ti masursurot. Aging gayta nga dabukod kon apanunot, ti kayat dalat ta ti masurot. Ay na, balasang ko. Saan ka kadipay laan na iruam kadagiti dadakkel mo? Kastan ti ugali da manipod pay ide. Anya ti rumbang aramida, kiyaya. Kas nakunam, addan bukod mo apanunot. Isungadaken kan nga agdesisyon. No talaga nga ay ayatem ni Marvin. Nakasagana ka kadi nga agbyag, akas iti panagbyag na. Wanyay, iso ti kayat ko amakadwa iti tungpal biyag. No kasta, nakasagana ka amang supring iti pagayatan da mama ken papam. Manipod ubingak, ti kayat da tinasursurot. Nga may tatadakkel akon, ti kayat kumatan ti masurot. Addakan ka dayta, Norin, balasang ko. Amumatan siguro tinasaya at parakan ka. Amukmutkit di anasingpat ni Marvin. Patsak adi nakanto baybayan. Nana Olga, manumatan atawan nagserserbi tayo kadagiti amo tayo. Ngumpulos asaan ana ingato ti sweldo tayo. Anya nga tano kiddawan tayo ang umato kumamo ti sweldo tayo. Huwag ngagpaiso, nana. Saanan nga umanay ti sweldo ngagpay iti pamilyak? Ay, sabagay. Ngimato amin ang agagatangan. Ang ampulos asaan ang ngimato ti sweldo tayo. Mabawasan pa'y kitdi, nana. Tatunggal adda madadaol tayo. Wano mabuong tayo akagamitan da, ibawas damat iti sweldo tayo. Isu apadasan nyo nga ibaga, nana. Talaga nga agkurang ti sweldo, ngagpaay kada kami. Nang runa kanyak, taddan pamilyak. Ala, di kay madanagan. Padasak nga ibaga, iti amo tayo. Anya ti kunam, Olga? Agpanayon kayo iti sweldo yo? Wen kuma, Doña Benilda. Nabayag kami matan nga agpapaay kada kayo kas babaunan. Iso ano adapan nakabalin na. Ingato yo kumamot ng ti sweldo mi. Gaputa saanan nga umanay nga agpaay kada kami ti sweldo mi. Nangrunakan ni Jose nga addan pamilyana. Naglaing kayo nga agkid daw. Ngam kanayon matasaan anasayat dagiti trabaho yo. Doña Benilda. No saan nyo ama anusan ti sweldo yo?
Nawaya kayo apumanaw. Sige nga rod, Donya Binilda. Day tati ibagak kadagiti kakaduhak. Ha? Ambisyoso kayo! Anya timbagayo ka ni Mama, Yaya Olga? Kinid daw ko, nga ingato na ko mamatan ti sweldo mi. Ang talaga anatangken ti puso ni mamam. Pulos asaan amaasyan kada kami. Kaya't yu asawan, Yaya. Pulos asaan nga ingato ni Mama ti sweldo yo? Siyakla ang tingin mato ti sweldo na. Ang nabayagan day jaya panawan. Ang da Jose kan Miles. Saan pa'y ang imato ti sweldo da? Anya lakit din ni Mama. Sige, Yaya Olga. Padasak mat akasarita ni Mama. Barang umanugot nga ingato na dagiti sweldo yo. Ay, agyaman ak balasang ko. Awan anyaman na, Yaya. Amom ka diti sasawam no rin. Amok Mama. Saan ko maatipagimbagan nyo lang ti kitaan nyo? Kitaan nyo matipagimbagan ti tunggal maysa. Saan ka kumakas la kalalayngan ngagsasaw? Mas amok ter aramidak ngam itisika. Apay akasta kayo, Mama. No saan kami akastoy kin ni Papam? Awan kumamat tinapintas abiyag asagsagrapom ita. Saan ko akasapulan ti aglaplapo sana na kinabak ng Mama? Mga naklakit di iti mamitlo iti may sangal daw. Naragsaka kon. Iso pa nga asiyo, Mama. Patgan mat kumatikid daw dagiti katulong tayo. Inghato yu ti sweldo da. Sana mabalin. Noan niya ti pangedeng ko. Iso ti masurot. Tay kunakon. No saan da makaanos, pumanaw dalangan. Talaga dyan maanusan ti ugali na Mama ken Papa Marvin. Anya nga rod ti kayat mamapasama kita. Awan ba't maaramidam? Tanaturay da papakin mamam. Kaya't kunti sumurot kan ka, Marvin. Anya? Ngam, amo mo ti kasasaad ti biyag mi. Marigatan ka lakit di, no sumurot ka kanyak. Saan ka maipayan iti naginawa abiyag? Awan tinarigat kanyak. Basta kadwa ka lakit di. Agagawa ta. Tapno maadaan tayo tinaginawa abiyag. Patsyak akabaalan ta nga ramidan day ta. Sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo? Wan Marvin. Anya ti amuta. Amangan no iti papanaw ko ijabalay. Kat iso ti pagbalbaliwan dag iti dadakkel ko. Sige. Sika nga rod ti makaamo. Kasano ta ito yan, Pablo? Pinanawan na tan ti anak ta. Kat simurot iti dayjay alalaki. Para makita no makaanos ni Norin. Agsublin tumutlaeng kadata ti anak ta, inton maniknanan ti rigad. Ngata, angam kasano no saanen nga agsubli kadata ti kakayso nga anak ta. Uray po utem ti saok, Benilda. Sumagmamanula nga aldaw, santo na makaanos ni Norin iti sidong dayjay alalaki. Sapay la kumatag sublimot laang kadata ti anak ta. Matayak lakit di no saanan nga agsubli ni Norin kadata. Tangay awan meten ni Norin ditoy, kayat kunti pumanaw. Adda mangal ala kanyak, kat dakdakkel ti sweldok ijay. Iso nga ijayak laengan. Nana, amangan no mabalin mat nga isurot na kami kan ni Miles. Amangan no kayat pa'y ti amom nga alaan na kami mat. Wan nga agpay so nana. Amangan no nasingsingpot pa'y ti agbalin nga amo ijay. Ala, sige. Padasak nga ibaga iti amok. Sige man nga rod, Nana. Tano kayat dalakit di. Panawan tayon dagiti amo tayo nga imot. Mariknadan tumot at irigat. No awan kadwada dito yung mansyon da. Sika talaga ti swertek, Norin. Mayat manin ti apit ta.
Manon apa nagaapit amayat ti apit ta. No kasta ka na yun, makaurnong ta adaras. Matungpal tumeten ti tarigagay ta nga kasar. Sapay la kuma, tapno makapagkasar tameten. Agtarakan tan iti baboy. Iti kasta, saan tanton agumatang iti maparti. Adakan ka day ta, Marvin. Basta tinapatag kanya kat makapagkasar ta. Anya ti kunayo, agpakada kayon. Wen, Doña Binilda. Adan na sa pulan mi asabali apagsarkan may. Adakdakkel ti sweldo may. Kastang agpaiso, Doña Binilda. Iso nga agpakada kami, Doña Binilda. No pumanaw kayo amin. Sino nga iti kadwami dito'y mansyon? Problema yu day na, Doña Binilda. Saan ka di ako nayo mo't? Anawaya kami apumanaw? Ay, mano ti sweldo yu iti papanan nyo. Tay sumatan ti ipasweldo ka na kayo. Saan kayo lakit ti apumanaw? Ay, saanon amabalin, Doña Binilda. Gapo, tanam namaan na kami ti pagakaran may. Ay, nagkid daw kami ini. Ano mabalin? Ingato yu ti sweldo may. Ang ampulos adi kay mat imanugot. Anya? Saan lang arudan ang nagsubli ti anak ta? Pinanawan na tapay dagiti katulong ta. Katidakas na. Awanan mayat asumra ka katulong dito'y mansyon. Saan kami na nasaya at timpagpakita ta kadagiti katulong tayo. Isungawanan ti sumra ka katulong. Kasano tapay itaan, Pablo? Diyakan mo. Siga na ti agtrabaho dito'y mansyon. Malagip kumanaan ti ko na ti anak ta. Anya timbaga na. Saan la ti pagimbagan nyo ti kitain nyo? Kitaan nyo mo ti pagimbagan ti tunggal maysa. Kinunana. Saan tang amin akinita ti pagimbagan dagiti katulong ta? Isu nga ita, pinanawan datan. Saan la at ipagimbagan nyo ti kitaan nyo? Kitaan nyo mat ti pagimbagan ti sabali. No naasi kan manakawat ka, ti Diyos bendisyonan na ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.